Hello everyone, I'm Debina Bathari. JUTHAI, ang Debina Bathari. Ode ani abai ni bumujakha, Dormojoy Bathari. Ode ani amai ni Sumitra Hakjel. Jing bendo prijadu, Haflongrajini, Topuri Sahadongre. Ode he ang graduate jaha, political science major laihi from Guwahati University. Ode Dimasa film industry ha ang 2009 ha lama hemjen ba. With the first song Kaha. Ode 2010 ha. Ang lama hem bukau lening nukha shoni daing ha. Ode he bunyo na 2010 ha ning ang fir Guwahati thangla buka ani studies niklai dada. Oli ba habo ang music video Dimasa ha oli ning fir system hining dongre. In 2011 ha ja buka NING. And bunyo hon ha 2012 or 13 na ang kicha break laba because ani kicha studies hard time ane because ulba ha ang final riba और फिर bunyo na 2014 haule ni ang फिर से शुरू klai pinba with Padma Abi Bathari and bunyo na Newton Langthasa and bunyo na Bulbodo Dimasa bunchija khaha muha or ha and bunyo ha 2015 ha ole ning Debina Bathari ode he Bulbodo bujang ole ni फिर से शुरू klai babshini खुशी ha and bunyo na 2016 yes 2016 ha ole ning binta ade jang ole ning shooting klai buka ode Newton Langthasa jangbo ani shaumin ha ode he bunyo na 2016 ha ning ole ning ang Miss Grand Falcon first runner up mai PHAIBA ode he bunyo na lugu ole ning ang Miss Assam Tourism Dimasa sauni prangbo ang bumu mai phinba and bunyo na ang ani designs ke ang start KLAIBA 2015 ni prang start KLAIBA Shillong ha by Z Nunisha. I'm very thankful and bunyo na ang giving jaga habo shows like ha haflong habo like ha harang gasaw habo like ha maibang habo like ha giving hatan habo like ha journey traditional dress ke la phahining KLAIBA ang and bunyo hon habo ang ani mashi dream dong ba anchani prang berau tada ang boke bo success like ha ode last year ha ang boke release like ha niskri bo hamshining khaja mini ning nai like ha boke and ang bot khaja ha nishi ili ham joma khasang mari hi ane ode bun yahon ha ang kan subject ba kala ang 2000 last year 18 haning kan subject ba berau haning kan subject ba pun skala ang kan jabo giri jarke asa bo giri bas kan hala herzabaringia bani classical hawo thangda shling ba niya western ya asa thangro shling ba niya odi zara da ang kan zabnai na motor zabnai ba berau haning ode bun yahona ang bo hamsola kha ang kan zabake bun yahona ole oh my love ke zapin ba bun yahona ode binding bo response bo mai kha public ni prang kribo hamjo kha ole jahi ang asa zaladu kini sikripo ole ni an kan ke hamjo nang tada ode ang bolen hai ko phalang nang kating kada ani hidden talent la ang dopang ba chin hamjo du ode dau du ang ode to hang jam haing kai ya ba ibo ini first kai jen ba ang dau ya ba ni era ha riku ja bukha era ha ang ya ba phato bar ode khanshuri bar baita loile ang ya ba ni even an hidden talent ani hobbies jakha PHAIBA because ang anchani prangning PHAIBA hamjodu orde bayo bai phalangdu ode ang style KLAIBA himshin hamjodu ode nati tma ko cooking to as a masanji cooking la hamjoladu bani cooking bo khlaidu bani ani hobbies funny moments in shooting la
हर माने माशी गान हाला शूटिंग खालाय बाला कब फनी मोमेंट्स ला एले बांगदुट्स मन ला कब आं माके आनी फनी मोमेंट्स के सानां आनी एकदम गजम मोमेंट्स के 2009 नि के 2009 टाइम हाला आनी लाइक DSLR कैमरा बुगिरी ना डायरेक्टर ना कोरियोग्राफर ओरे जरा दा हेरे शूटिंग खालायम जिंदु बुशनिंग जारनिंग डायरेक्टर जालाबा जारनिंग कोरियोग्राफर ओरे गोमाने क्रिप जारनिंग जालाबा उलबा कैमरा वो हैंडीकैम कैमरा जंग शूट खालाय रे बहा तो दोहा वो वीडियो के नाइ फिंदा दा हिमचिन माने मिनि रे आं दोहा बुफ्टुनिंग माने फनी मोमेंट्स नि बुफ्टुनिंग चालामा एंड रिसेंटली बेरो खालायबा हानिं शूटिंग हानिं हिमची आं बेरो म्यूजिक वीडियो खालायबा हिमचिनि आं लिम्बाराव बावल बहा आं मोठायाबो हिमची मोठो जाय दंबा निसिनुदु सुनुये सो वीडियो हाच का आनि मोठाया मोठो गिति बायगोबा तो बुफ्टुनि आनि फनी मोमेंट्स Ani favorite dish abuka puti horn and naplam sapineba and odehe mishe bhai olishni ani upcoming project तो हाला आनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ला गिरबला चकाबो अगर माने प्रोजेक्ट्स माइदु चकाला आं बेराव वीडियो थाने बो आं हमदो हिबो खलायनां ओले आसा जालादु आनी एक्सपीरियंस मॉडलिंग हा आं मॉडलिंग स्टार्ट खलायबा 2014 ओदे फर्स्ट शो आनी रहा बॉर्डर वैली हजाजन बा हाफलोंग हानी ओदे बुन निहन हा आं ब्यूटी पेजेंट कबाबा मिस बराखा ओरा 2014 हानिं जाबा ओरा टॉप 10 जाहा आं एंड बुन निहन हा आं बास्कर साइकिया पिंक विला निफ्रा आं ओरा हा हप्तादा मॉडलिंग खलायबा ओदे बाइनिंग शोस खलायखा गिबिन डिजाइनर्स आं ऑर्गेनाइजर राव जांगो बाइनिंग शोस खलायमायखा ती magic जा दादा और बाहा माने मॉडलिंग क्लैरो बुंग बांगिया आंजां चेरे सिंटे दंबा हल बाहाला एंड दोहा क्रे आंबो क्रिप के फालांदु मॉडलिंग आ इंटरेस्ट जा फालांबाके क्लाइ फालांबाके आं थिमास करे हिंचिन हामका आन एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग डिजाइनर अच्छा डिजाइनर आं 2015 पंग स्टार्ट खलायबा ओदेहे ब्रांड फ्लिम इंस्पायर जाबा चकाला आं इसका मॉडलिंग खलायबा ब्रांड हाला आंला इदि डिफरेंट डिजाइनर्स आं खुशतां फारे बुशा ऑर्गेनाइजर आं खुशतां फारे ओलबा आं हिमसिन नुरे डिजाइनर आव जारनि डिजाइन के शोकस खलायबा जानि कल्चर के शोकस खलायबा ओलबा आं बावबा ओ जिनि जादि के लहसबो ओले शोकस खलायबा लागिरिखो डिजाइन खलायबा लागिरिखो ओदे आं बावबा आं खलायलेना ओदे आं ओरान फ्रांनि 2015 फांनि आं स्टार्ट खलायजेनबा शिलं हा जेट मिसानि प्रोडक्शन हा ओदे बुनियाना खेरे आं शो खलाय फालांबा तो लास्ट शो ला आनि हारां काजाव हा जाबा दिसफुलि स्टेच्यू ओराहा big question because ani every steps anjani prang ani dance class ni prang ani like music video sathi ani modeling audition hathi ani study sathi ani ameni hamesha angjang dongba buni angjang angki support khlaiba and tension de ang bisli tension laduna ang thane double ani ame tension lare ani khushi ha hai एरिजानांग नियतसिबो तो एवरी शो सा आं आनी अमे के लांफारे एंड वो हमेशा आनी लाइक डिजाइन्स ना
ani show ni designs models ro ne gain shari pin shari brand abo ana mem chi help klai re o edit klai kala ham do nang o edit kala ham do nang te bani ani bo suggest klai re chiri re so I love you amai thank you so much thank you jini Dimasa film industry ke nishili ham joma khachomari bani odehe ang asa jaladu ki jini upcoming next generation bo min gibin jadi ke nu dada shling dada skang ilin thangpalang thing odehe ilining haushi gini ke support klai phalang shling haushi ringe haste haushi shlingri olining lubuza dada skang ilining videos lam phalang skang thangpalang ose jin jadi ni culture bo skang thangpalang ma ode malai muluk bo chingki michma obani ang thank you riladu nishte thank you so much eleni jingke ham joma kha samari phalang ode jing bo kadang kadang music video kadang kadang slam phalang da nishni bo ham pa nu phalang na ode grammashko jindakan ansaro aspa hadong lahabo laishpur lahabo jani culture jani language jani tradition buftu ke tablo lai bedit kala jani culture tradition language jani jing muluk jang mit sabase odibani tahai care Don't forget to subscribe, like and comments and press the bell icon for more updates.